your viewers and the audience, updates into the situation, Senator. I say more. Kofi ase mo hu say me boswa ana say me ti o masuma ayana eniswa time because say a sign ebe kra wansa no waba enka me ma Kofi onko kame 24 so on sign but unfortunately a sign onto onka na waba ayasem da me ko hu me nua Kofi me na twam me no ye adwuma e do stage bia otira efi se wo ye me staff eko me start from say me nua be ma me brother I mean it Kofi gain is status no 10 minimum mo Kofi de aboyen minimum da e won ba Kofi minim oda Dr. Kwekuten enso woma Kofi at my early stages minim sembebre course yeah e bi kra na nka Kofi ama meboa me ene na me ka kire o yeah ba Kofi ka se da bi abrantie meboa o enti Kofi obi odam akoma so menka se mu nyina mo na makoma ba Kofi asem de o hwe de we ba ya me ye no na enti enya de a Kofi mani age da me kwa me si me suma ma and na no pay kra o kan yi on say my emotional yeah na da Dr. Kwaku oten su kodu ho one nana asamwa ene mapo won sun sa yare ho semo yare ya situation no anu odin na won say emre bia say problems like this is here normally ebusuano na oma omukwan say privacy exactly na ekwan ya ebusuano entutu omo ye no na onso waboa menim say ne nam mframam na sei nsem twofo bebre dodo na mu bebre wo ho no masabi ya say angel for mo modern oh but Dr. Kokoten onya ade my ready be my TB my shebi so ade we yes no monya ade se monya ya onim se wote he kura me kan kire mo opanyi me yase me kaminu na se mo ha because na man penisa but because of public attention na enya no enunti na me ka ho asem because Kofi de sebi baby o bia so tie me a on fa nche me enye me penisa me kana asem ama mansate ne mum baby e ko no se ya mpanye me bi ho ntama emoa ebini de central for bebre kasa chese de wo mo kasa no I don't know se sana in central humanity dia hey and then we have a long way to go me de me ye in central business me nye journalist but kakra me hu no I'm surprised mo code of ethics yes mo verify answer na maka asem me ntumi hu bebre behave to say kindergarten kwara aden na nsema ne nam a mo ka na sei na Dr. Kwaku otia ye sei ne bank obeye sa hu say controller ankre controller no mo yesa ne ma no unim me say me ya say me bie ne ma bi so but unim Dr. Kwaku otin so wa ne na ye adwuma pen no ube hu say ehye nanum kra na opese oyi de ma ensem ni bi America na ano odin eya but me mfa hu emne ka sei ena say anhwe ni ya wa hu be kwa kwa yeti say ye brand no tem bia no no bia ba be attack ne keke ye ko ye nim ne ye mpenisa ne ye ko ba ye nyina ne say Kofi ba be ko bo mamane no ka say on person be ye show fio me penema no so onkoye na
Kofi ya esuma na omae nti mejije biatum na mete so wepra mete ya within 24-48 hours na mo kuma se na me ne omo kasa on the flight e ba ne ade gina me besra no no ne na busua ekwan on befa so ne ade nyina me de me hu hiem ena ye toto eniema na koba se na o se Kofi etu kwan na okoye assessment ebi ewa amanone enti obeko no na o se onim the actual cost se afi no obeko na nim se standard procedure sempepi health near be refer kra sanya man you go through unless someone certify say na condition etie na surgery be cause say nti all be kono ni yenim okay tini ye ne say yewura Dr. Kwakutin eboa me na ye support no with ne ticket no ene ne feeding ene ne accommodation say so okodru na se bia exactly ohun costa ewo mu a nti mfitiase no first year all call for screening no ye man 110,000 Ghana cedis me mpese bia ye bebobo nse ni nyina so ye Kofi so privacy asem ye privacy na make say baby o because me enra no me mete say asem ni si nyina mo man 10,000 cedis oh enu nti but see so ka say 100,000 cry first one 110,000 and you can say on fan corner sa initial screening no omfanye okoye no na omkoye assessment omo baaye no na yenya anka say o se Kofi koye first procedure na me because of my background me orientation no Kofi me don't know ono me sure papa so don papa na sa sem we akwakoye se besepa ani konia haban ye tase ne banyansafom enti asem na say denti amoye justified and now we justified and no pay nyina ne se eba ye nyina no mombie ma no wo ho enti obi ahu say 2 months 3 months ade a won kasa ne che say you want to keep it private but that doesn't mean say obi aso betimi de no aditwi papa nanim na adwuma nanim enti say we justified ewo de wo ka no ho but na me pese ne ma ne bi ho a wo de nka wo di si kakra ma me basika sem no de you betimi ama amanfo so hu say ye waye ni enti omukọ baaye no omo be kwakoye first procedure Dr. Kwakutin ono anso tu ne nan behwe Kofi no wieye no na his on maame sika se memfambre Kofi sika na ode maame no na eye $40,000 hey $40,000 $40,000 see this and I say one see this I say na 600 and almost 50,000 Ghana cedis 500,000 650,000 40,000 times 16 640,000 Ghana cedis Mtimfani said dollar there 40,000 dollar there 40,000 say be old cedis is 6.5 billion 640,000 Ghana cedis okay and ye de ma ntenya 10,000 na mo de amano de ho asemo say it cost 750,000 cedis go so de ni mienu boma and ye de ma Kofi say onfa enkomra because ma ye hu say faces but sa brand na mu say munyi cost no me no kasa sisi e wo hu based on me background me orientation nka corporate institution environment bia bibi say isi a also unya certified medical report you say stages are be fam ni say total cost our expect say ubetua say me no kasa me nim nti mu hu cost nti ye moa na bisa ho say media companies are competitors around nana the staff obetima bon hoka 50,000 ebe go through we are onya certified bill cry na obe bon hoka 750,000 Ghana cedis nti Dr. Kwakutin say 10,000 cedis pen wo tu ananya no cry say
doctor Nansen be a metu kwan doctor betna no ka she say anako kuma say o say ensem aya na manfo ka fa ne ho no emu 2% pe ena no kre o sorry fee ha no na won say ebi na aba beto from that time Kofi April up to now because you see and me expect to say the next phase you know ebusuafo ebeboy amane ma ye hu say sei nya mete ya ne say da media say go find me I'm sure yeah go find me for Kofi na nim say e ba ye san say me respect Kofi privacy ni ntino enkomo kaka ye di ye na ebusuafo mpese impo insem bi beba out enti e putu me in a tight corner so statement ani e dey ba ni ade apart from say ma staff bi no na because na Kofi dan kasa kwa no mpesa issues no ebekwa abonte Kofi no mpesa sa niema no baby obi on fan cheme but en ho aba be hia because we a public figure and as see ade wa all no a man for me person beti ase I believe say yen ya ba ho nyina no yen ya manage situation up to now no yenim baby ya manage ni yen nyina o se ye hwe Kofi ofi abusuam na busuani bi wo bono ebi so wo ha nana hwe wo de yen fa ne say issue e ba ye se Kofi akina okobono a say na be kwakosi I see a treaty asem no with the greatest care. Yare na aba a sign and crowd be na aba. A sign aba no and I see a tackle. Na journalist Obi aka ni ope. Onim. Ya me hu say journalist ni mu bi o mo maka ho asem no e bia bon papa.